Vukaj. Bog vijeka. Kako si? Pa, okej sam. Od 1 do 10? Nekih 5. Zašto 5? Pa može biti bolje, recimo u školi imamo testova sad puno ovaj tjedan i onda sam pod stresom zbog njih jer nema dosta vremena i jako je teško gradivo. Ok. Bi li voljela naučiti nešto što ti pomaže kad si pod stresom? Da. Ajmo za početak prvo nešto primijetiti, a to je kako dišeš kad si pod stresom. Pa, brzo i plitko. Ok, da mi to sad moraš pokazat, to bi izgledalo. Ok, ajde sad još stavi ruku na prsa dok tako dišeš. Ok, super. Sad ćemo naučiti kako se diše abdominalno. Točnije da ne dišeš skroz iz prsa, nego da dišeš iz trbuha. Takvo disanje nam pomaže da se smirimo u trenucima kad smo pod stresom. Sad u isto vrijeme stavi jednu ruku na prsa i drugu ruku na trbuh. I udiši na nos, izdiši na usta. Kad udišeš na nos broji do 5, kad izdišeš broji do 8. I probaj disati tako da ti se ova ruka koja je na prsima miče što je moguće manje, a da pomičeš ovu ruku koja ti je na trbuhu. Možeš zatvoriti oči ako ti je lakše, meni uvijek lakše zatvoriti oči. I idemo. I izdah. Udah. Izdah. Udah. Izdah. Udah. Izdah. Udah. Izdah. Još malo disaj naprijed. Udah. Izdah. Udah. Izdah. Zatvori oči. Kako si sad? Sad sam bolje. Baš mi je drago. Ova tehnika nam pomaže da umirimo tijelo u trenucima kad smo napeti. Bilo bi super kad bi je mogla nekad i vježbati, jer što je više vježbamo, to je lakše onda iskoristimo u situacijama u kojima smo stvarno napeti. Znači mogu ju vježbati i prije testa. Možeš je vježbati prije testa, ali bi bilo bolje da je vježbaš u trenutku kad nisi nervozna zbog testa, pa da onda kad budeš nervozna zbog testa, stvarno znaš što i napraviti. Jer kad smo pod stresom, ne možemo se baš tako lako skoncentrirati na nešto što nismo skroz dobro uvježbali. Istina. Super.